'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my... Felix Sturm, rođen kao Adnan Čatić, rođen 1979. godine u Leverkusenu, u Njemačkoj, je njemačko-bosansko-hercegovački boksač bošnjačkog podrijetla. Tijekom svoje karijere, Sturm je osvojio naslove u raznim kategorijama boksa. Počevši svoju profesionalnu karijeru 2001. godine, Sturm je stekao reputaciju po svojoj upornosti, brzini i taktičkom umjeću unutar ringa. Osvojio je nekoliko svjetskih naslova, uključujući WBO, WBA i IBF pojaseve u srednjoj kategoriji. Peterostruki je svjetski prvak u dvije težinske kategorije, srednjoj kategoriji boksačke federacije WBO, srednjoj kategoriji boksačke federacije WBA, srednjoj kategoriji boksačke federacije IBF i super srednjoj kategoriji boksačke federacije WBA. Postao je poznat u svijetu boksa kao svestrani borac koji se isticao svojim vještinama unutar ringa. Jedan je od najistaknutijih boksača ovog vremena, te je ostavio trajan utjecaj na svijet boksa. Pogledajmo neke od najznačajnijih trenutaka u Felixovoj bogatoj karijeri. Prva borba koju smo izdvojili je protiv borca Marcelino Francis Massoe Fao. Marcelino Francis Massoe Fao je umirovljeni samoanski boksač koji je predstavljao američku Samou na 3 olimpijske igre, počevši od ljetnih olimpijskih igara 1988. Meč je vrhunski i zaista atraktivan. Trajao je 12 rundi i za vas smo izdvojili najbolje trenutke. Kommen muss und dass er Attacken setzen kann, seine Konter, so wie hier. Seid der Erfolgstrainer im Universum Boxstall. Bleibt er dicht vor dem Gegner stehen, ansonsten eine Aber Felix Sturm muss jetzt eine linke als und gefunden, also kaum wahrzunehmen, wird lauter. Noch eine dieser Massoe, dem jetzt nicht mehr viel Anerkennung vom eigenen Trainer. Und das ist nicht Wunder. Wirklich ist doch chancenlos. Oba borca pokazala su izvanredno boksačko umjeće, no odlukom sudaca Felix je pobjedio. Hat es geschafft. Er weiß Felix Sturm. Neuer WBA-Weltmeister im Mittelgewicht. Felix Sturm. Hasim Billy Cherifi je bivši francuski profesionalni boksač koji se natjecao od 1985. godine do 2005. godine. Držao je WBC naslov prvaka u srednjoj kategoriji 1998. godine. Još 2 puta je pokušao osvojiti svjetske naslove. Naslov WBC-a u super srednjoj kategoriji 1997. godine i naslov WBA u srednjoj kategoriji 2000. godine. Borba između Hasine Cherifija i Felix Sturma započinje. U prvoj i drugoj rundi Felix održava laganu prednost, no u trećoj rundi zadaje značajan udarac protivniku u tijelo i tu borba završava. Oh, a lovely down, and Sharifi spat out his gum, should have caught himself. He just waved at the referee, that took to the body. I think, from Felix, third that round, I think. Bang, oh, yeah. Ooh, man, you know, who can get up within 10 seconds having taken one of these. Okay, maybe not so much anymore, but that's not the... Darren Barker je bivši britanski profesionalni boksač koji se natjecao od 2004. do 2013. godine. Osvojio je više naslova u srednjoj kategoriji, uključujući IBF naslov, titulu Commonwealtha, britanski naslov
i 2 puta europski naslov. Meč između Felixa i Barkera zakazan je na 12 rundi. Sturm der Herausforderer ist und deshalb wissen kann. Gute Aktion schon hier in diesem ersten Knacksraum. Und die Halle, die B1000 sollen hier in der Porsche Arena sein. Und aggressiv in dieser Felix već u drugoj rundi nokautira protivnika i odnosi naslov svjetskog prvaka u srednjoj kategoriji po IBF verziji. Barker pokušava nastavljati borbu, ali ništa ne postiže. Javier Castillejo, bivši je španjolski profesionalni boksač koji se natjecao od 1988. do 2009. godine. You know what I expect. A clean champ at all times. Right here is good. Izdvajamo najatraktivnije trenutke meča između Javiera i Felixa. Već u drugoj rundi Felix se dovodi u neugodnu situaciju i teškim udarcima završava na podu. Ovo je borba koja je trajala 10 rundi i na kraju donijela pobjedu Javieru, no izdvojili smo je kao jednu od najtežih i najboljih borbi u kojoj je Felix Sturm učestvovao. Meč je žestoka borba između dva nevjerojatna borca koji se suočavaju u ringu, spremna da pruže izvanredan spektakl. No samo jedan može izaći kao pobjednik. A za kraj pogledajmo slavnu i kontroverznu borbu između Felix Sturma i Oscara De La Hoye. Oscar De La Hoya je bivši američki profesionalni boksač. De La Hoya je bio prvak u više kategorija u profesionalnom boksu, osvajajući titule u 5 različitih težinskih klasa. Bio je poznat po svojoj vještini, brzini i atraktivnom boksačkom stilu. Smatra se jednim od najuspješnijih boksača svih vremena, a njegov utjecaj na svijet boksa i dalje traje. Meč između Felix Sturma i Oscara De La Hoya održan je u Nevadi, Americi. Borba je trajala punih 12 rundi, a De La Hoya je na kraju pobjedio u borbi tijesnom jednoglasnom odlukom sudaca. Odluka je dočekana s kontroverzama, jer je CompuBoxova statistika udaraca pokazala da je Sturm imao jasnu prednost nad De La Hoyom u gotovo svakoj kategoriji. Nadam se da ste uživali u pregledu ključnih trenutaka i najvažnijih borbi koje su obilježile Sturmov put do uspjeha. Nastavite pratiti naš kanal za više informacija o legendama boksa i sportskih velikana poput Felixa Sturma. Hvala vam još jednom i vidimo se uskoro.